Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Khyrdop ki Khyrdop jong ka Giant Hills Autonomous District Council hajowai ke la julor menta ka singi ka khat south rek unai tung arhaja arpenrio hadian me ke khol jong ka Giant National Council JNC Giant Students Union JSU lem ki nong rap patrai jaka na lum serman ringkat ki nong chong shnong na ilaka nong khlie klai Ñiom da ka bor ek ki Khyrdop balakhang tala ha ka jingtur jong ki sha office ka council ki arseng ke la penlong ye ke ni ke jinge ki Dawa ye ke JHADC bakan Pynduh pendam sindon no ye ke no objection certificate ka bala ai sha ka Shree semen ka batmu banti motion halom serman ha ilaka nong clear East Giant Hills district ha ka jaka ka ba he kumban rius pa sanpu ar hectare ka jinge ki kala sedang namadan dai masi lat thalabo da ka jingyai ka jat Paidbah ringkat ka jingra plakat bar ka jing perta Dawa ya ka JHADC ban pendam ke NOC jong ka Shree semen ban weng no ye udoloi ka ilaka nong clear ban pinyo biang ka hok jong ki nong rap bat ki try jaka halom serman kinong ki kila ka doru ba ki Paidbah kila da pen pa ye ka jing persha ha ka public hearing ka bla long ha ka arpu artrik ujemang arja arpenrio ha ka ba ka office deputy commissioner ula hapan pendam no ye ka te ka hearing haba kinong yalam jong ka JNC ba JSU kila poi ha Khyrdop ka JHADC ki pulet ba ki magister kila don lupa ban khangla iki ban rung shapo phalaw ka council kinong yalam kila kerpa iki board penyat bikin ailat iki ban rung shapo ban penlong iki jinge ki ka bajai jai hinrei namar ba om shem la pli ka tala kinong ye ki kila sedang ban Ñiom bat pen khinyo ya ka Khyrdop namar ba om shem la dan ka jing persang na ki pulet ban khanglat iki jing Ñiom Khyrdop tang hadin lai minute ka Khyrdop kala light ba kinong ye ki kila yo arung shapo phalaw ka council andai kila rung shapo kila let Ñiom saya ka weipat ka Khyrdop ka balam shi ka building thamai jong ka JHADC ha ka ba ka ni ka Khyrdop ru kala julor hadien ka ni ki nong ki kila penlong ka jingalang hapo phalaw ka JHADC ha ka bala ai jing krendo president ka JSU uba jersom shilla u president ka JNC uba sambor mi lingdo uba reaching son siangchai ringkat bat ki nong up ringkat bat ki nong rap bat ki trajakan lum serman bat ilaka nong clear ki bala wan man kersha ni ka jingi ki Penyazuki! 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 Go back! Go back! Go back! Go back! The council. We don't want to disturb the public here. Yeah. Because we get information that they already left. So we just want to protest peacefully outside Inside the premises of outside the the office. And we will respect the office, but then we won't go inside the office. We'll maintain the peace, madam. We don't want to cause any inconvenience to the public here in the road.
Hello, you clear. 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 JSU. Di Paidbah Sabah Jaya. Amsia office Sabah emito kompon. Kajingkeli yele hadok kat dini kikon keri jantia yo thiai chirukom yeu ong wa kajingwan yang kasri siman to kajing kersu thia yi wi po wi ukon yang keri jantia ka maya ka yong lada do ya ka khandau ka chiap penyo do ya keri ka yong utkar na po asam na po kiwi kistet lada be pingo lai u kitau ka yong o kajingkeli lada chabe na po kari jantia chinu ulai menchua jo ong umulung so tham wachi sen ke sngi dau mani kinong tho den kinong tong jong no hari le jong hanre ka was nyau si u yo kat ni wamem de mani tang kita kinong tong le ne kinong tho den wat ya ka khandau ka chiap ka yong da sedang menderi ukne ule embor ujo udaloi wa ya kikot kislawo yele lan holding ki Paidbah kate uni ujo udaloi uwa benda uwa ya soy agreement wa kata ke Shree simen ya ka thau ka wahen ruspa sanpu ar hektar ka arspa khanya hektar to dang ka phase 1 don hi haperdi ke ni kan ruspa sanpu ar hektar da ki spa hektar to yong kinong chong chnong kiwam tip ka tedong ka khle wa kamnu kani ke Shree simen not ko penmani ka public hearing wo ti yong ni marpo khandau kajingkeli kayi wa bor yaw daloi wo bendau ya ka khandau ka chiap yong kinong song chnong bat kam jo yong ka elaka ikam kari jantia emi kata ka jingso khandau ko wa pher bha hai wa emi ka khandau ki right ki thau yong ki balang ki thau yong ki elaka ki thau yong ki chnong kini hi ki thau to ka hok ka kanti yong wi po wi unong chong chnong yong wi po wi unong chong chnong yong ka elaka hanre ka was nyau si u yo hakani ka wajia kat ni wau ni u doloi dale amboru dayat laju ya ka kendon ka waka district council de bo ka la dapat pihak ka sanat ka yong ki doloi ka poin ka wan run nyau klam che ka wau doloi dale le wam yeu u e wai ya ki thau cha ki barjala le ni wam yeu u e NOC ya ki barjala wau sen ki u sen krek ki kajingkeli ka elaka nong khle de tip tikna wong PMA bor ga yaw new doloi wong bendai kani ka thau kani hi da sakhi da kajingemi yong kinong chong chnong yong kinong rep ha kani ka kendon dong ga wow doloi wam yeu NOC lampu yo ka bor na ka district council iwan hei ni wo bo kajingkeli ka district council wada e bor pima ya uni doloi wo bendau ya ka kendau ka chiap yong kiduk kirangli yong kirit kiria kuau kana ye phi kinong song chnong yong kari jantia ha kani ka sorba yong kari jantia mto do kini ki elaka nong khle ko percha kani ki Shree simen hanre wom not ki umi nei bha ka Shree simen da panam kam da kita ki mafia ki gang wo pente nyu pen smet ya ki prado ki prasnam yong kari jantia ka yong kunbo wa ka JNC ka JSU tipi ko kamnu le mafia kamnu le kang tangwa dang ya maya dang ya buromi prari prado prasnam ka jaj bru ka wachitro la de khuni prai kani ka jaj bru ko yong idau do jaj ko ne bha wat ka ten ka yong blai ong go
ke cenong ke thau ke elaka ke ri ke jat bru ke waya piak ke waya pra ke waya chon ke waya chok praki kini to ki daj bru lene ki cenong ki thau ki elaka ki wada do jat na kani ke sla perthai ikam ke JNC yenyi hini wo khut ya ke jingi teli kamwa uklawa yang ke rijain pia wo yang nong ba de yo ya ke ke yutang blai hai ta ya pos untuk share da ki leteli ki tnat den ki wa penyo ya ke jingi teli ki wa khut wa ke ba ya ke jingi teli yang ke jat bru sachisen ngakamu nong elam yang ke JNC khudwa ya ke ni ke jo ke jingi teli wo yenyi ka mo uklawa yang ke ri ke yang i de khut de ke ba yu i da ki spa snem ki wa chaden ke JHADC wam yego upen bat ya ke ni ke jing e yang ki elaka nong khle ikam ke JNC ke JSU ye yu chim wat ya ke rai wo boycott ya ke election MP nei ba mam sam kam de UM kita kinong mi khmat duka du mi khmat dan gi upam dan hi ka tulap handre mom em gi ya ke jing kit khle nei benta ka paten yang ke ri wa ka jat bru iwan hini kakam ke kendan an yang ke district council lada unu dalai penem kam baklau ya ka bor ka yang o lada unu dalai yo roju ya ka hok yang kinam sang chlong ka elaka ke JHADC lene ke ECM go ya ka hok o Pynduh ya ka jingman dalai ka yang o imam wan hini wo dawa dan hi kata ka jing snyau chimet ka yang i dawa wo to ka JHADC pengkrak kam ya ki an ki wa phi de chna phi khnang wa la de phi pengkrak kam phi ila TPI ukunno TPI yoro la de phi pengkrak kam hok phi ka bor ka yang phi ikam ki arsen huni pendon sentu ya phi hanre la de phi le len dek phi ka hok yang Paidbah I hunui wo penbena ya phi kam ki nong chon yang ka ri wa ka jat bru ka yang i wakani ke jingi khi ke yang i dau ya ke i cha ke jing job dai ni u yen ni ku bai slogan ni wong kuayu u penman ke jingi khi ko slam ni boy dau wit kinong kra yang ke ni ka office haden ku bai slogan ni u yoi ke jing kelam ka tu kan ni na kinong elam yang ke JNC ke JSU kinong chong chnong yang ke elka nong khle haden ni te yo dong biang is tau bo geri yo pengkut ya ke ni ke jingi khi ke yang i tangwa memut tawa ke jingi khi de ke jingi le de kut ko ne to dang ke jing stang na do wa de pen feli ka public hearing ne to ke jing stang ikwai wa ke sarkar kat wam pundep ko upen bat ya ka kenram yang ki tre thau yang ulum sorman bar kadam pusnap ko ya ka sur yang kinong sang sunong yang ke elaka nong khle idale le wam pediang ya ke ni ka public hearing Ni Dawa JHADC Dalai nong khle 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 Ni Dawa Tia ceprang Ye hak uya Islam Kejingi ki yang i kemat im kana yu le tang la ja wan wan hak tim wa kejing ba kali ne menta ka ri yang i tang wan kamba ngasnya bonsin I hoi ki ong i ginong ki ginong auri mper kadang auri ne menta ka hok yang i mper la kalam ka ro kalam le I gam zo yung mani wa mel bi yu chin ne I te jing man yang i te ta wan kam do ka nong rim yang i ye ni ka Shree Simban piti bai pi ars pa katnyau hektar wa kwa go mining kejingwan yang gi mining keni to ga full hektar mon ruswa sunflower kata em gili teligi mining mo kejingwan yang ka piti bai pi kamada ong utune keni man go keni to ga ilaka nong khali kate ro penbit gi pi yi gi pi ya se Dubai yi gi pi ya se kalen bertai kini yi isi yang ilaka kemo gi kon gi ti bi merit imcha te tau jeni zuai manse ya manigamte Cuman ube bagi merit, nyoksa hau kelama ite. Cuman ube bagi manam ye, mana yok kejut gi, manam ye di guring mense mai tai, mana yok kejut gua harukom,
ukana pi hampan man thano jep ka ni chnong ka thau I to ile duk kula mi tene ba kat kata I thande kwa e wablai wo yui gamariang wo bla di garpang wi I sekawi ka benta kwa au kulam memri kwa kulam mendrong I gani ka jingi tli yong I uyai ne ko I gani ka ding rem ngo po yong I sekawi kwa obo korpat lani wo kulam yo sui yang magini MBC UMNI nga ka wi wo ngai pi de yo to ka jing royong bar dela kini ni de dek yo I percang I ulai kan ra bar dela le de pim chim ni ga di TV wo kon rai ti brugum am trading license wat kini le de cargo wan setai udah percang kure kata simen ni dep le de pim kara pi mban siri I arsen I kara I wo be ida ida kar negeri ni maluk no I sati sin I gani ka jingi ki yong I kamada ongane boy oblai kamat man go jai jai ne ba ka jingi ki imto parado prasnam ka jingi si ki yong I to perca yo be kita ginong wei yombut uwan le bot gemut ura gani ka spa go bla di iker pang I obdap di spa snam kata to ka jingi le yong I Ini hanya to di petang alam jing lo pun ada udah adno tadi runya tadi ada tangga udah lai udah ong bayu ini thọ yang elaka to yang ha na di te dan hikat padang sehat emburo na yok pai os li iwa san the sa na arhayo royo wayaki a mining yang udah yang tao ya mariang atwa ya a mining yang mochon atwa ya mariang atwa man pang yang nga la jang hi jing tip hi wa mulu mala yang nga hana mana jing tip wa khian le kwa pensna ki hani kta ba ta wala da a mining yang do yang kta ya khnda chiap kta ya mariang a mining yang mochon le kta ba ta ni ba ha jo hi alu tv kap hi wadai pen dep hi wadai pen jat pen prai ya tho ki tho rap yang i ta la tam te karpala le yai vi pai vi inong chang chnong yang elaka nong kle IWM hajing kerchan ya thri simen wai em mi ka bors nya tho ongi wata yo ka roi par manda pai ani yo thri simen snya tho hi halade delade nga em bentala ngama ha ka yo thri simen yo jahi ngaba la tai arta ma di wakhi warap Habatin, Paidbah ki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadut ped ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya